News ngay, ilang bukti may namin analyze. Aware lagi po mo ito na may analyze na TMC. Kaya lo niya talib isang mamu talib pula yung September ng Sunday. Maki ayamal mura bekli lo mesetia TV. Diwa si mamlewin na Thanksgiving Arabic Club. At TMC orin na Thanksgiving Arabic Club. Naging namiyog din sa mamanduli. At po namin analyze, ko ito may analyze sa ay isilang geredi di kakaano tigayin men mutre lang. Do tirakaraay sa nira TMC niadral kalbuy ka malgorong gikitren luwas yaw ra eden uewal buil india ka nilil tingin bulis el mona kaldalan kaldi. Kalau tingin luwas yung asing giren muang na teletel tiansi ma TMC uruguay mora ara si ID la kami terbelau la polis lo que retiene to ay sigwasing ania udaswa ngariar adal suspect tira aluto suspect niya polis de la time dengar niya allo de la teletelela aureo aul mundial seguir ulia arrest muway sendi directly betul sioning ma evidence hablan al polis itu mau kortil giren di SLI setilo da se tiang nara alam la multra y morira ara grasi ID realmente mora imala acting director dia director habla polis Mr. Abon niya o mora si draft task force tigaya ese lo mora amra ang ati MCU de walo que ra polis wa singaramang ang alam-lamar imala si ID mora agra task force hindi upload mo tingiti hindi wa siya to ang larva belme tiyan nga alam mamutra imori agra si ID mora imala agra enforcement task force el chair niya Loretta niya director al police manggil attorney general acting attorney general Alan Evans tibi omra si general direct dol tira kray sa tilo do officer president yung otro di ay militarar klore al time akabalmente el borgel adal lo otti was in bilisap malu ng marger ng kardi yung muksulela mo ay militarar klore direct do tira kratara ais yung armiya triyo matang employee la akabalmente kwelaw tira milingit mo employee of the year again ministry tiro orion mo to tira kratara award yung gel adal matut mo Employee of the Year, amu ay maldartaklugol, presente realmente, bonus realmente mo. Kasi the first ministry state, ang army Roger Mukay. Ministry education ang army Cliff Cruz. Ministry Finance, nga niya Richard Giraget. Ministry Emret, nga niya Fuber Obiang Skabong. Ministry MPIIC, nga niya Dennis Madray Delong. Ministry Health, nga niya Trisita Adriano. Ministry MCCA nga niya Heimin Toor, Office President nga niya Kimio Nakamura, Office Minister Justice nga niya Jayvan Amasyol, Ministry MCCA nga niya Bengal Desiree Meo. Tirgaro ko iladan ngilten mo employee of the year at tira or the angwa single mortir lay mendak club TMC congratulate ala lakan di lodor mera kabelmente bela mamsyora di bela kuktara ay siya kuktretele lodor olvira klulaw senate ma house
Aja kalkengin at titay raw yor. Ngari seluda sul molla tilaw dra house, emora senate, emora house, emloria conference ni. Lauda sul molla awasit lu tel atlila len court. Bolsuela kadagari raut mulbulmol. Egi dosada gel bebi rautas. Albora house ara house ali lut los I seluda sul wasi. Bolsuela acclaim ra ut mligem lam sim rut muasmri. Aurora Alboria da dura katablol lai. Dengan isi dari wasin conference committee. Itu kaya udah sul wasin mol malen court. Dengan niya utum lutat makakari lagi rin mol. Egi dosa da egi tora pa esil open na tora antan claim tomorrow. Aurora legal committee katablol house misayin ni ngayon mora. Rekabuliri ra house ma senate ya senate tagilngi house amlat. Tirak katablol ra office ka senate yung asisir udah sumolla mutro kisra. Alen court am lama kan modiakal sawat itu tidak keras speaker house yang wasi ara seneta mistake di mla ka committee report and diutas wadi butas musuh ide remote mo committee misal tadi di menu trelan mal araw lo nglela atul bro ngeti bro mira lulaw intil ka katoy direl sa ikita lutas Suktara may alay siya presidente ng Republic Rauli Urram katot makatil time dia ka Ara board ra FIB foreign investment intil kitri arte dra no ara board se nombre buil ya seneta dim nakal gintil kede may kagita besim clear besim namini ra presidente mo ara board Maria Quincy Kuniosi Maria Miss Nakamura Maria Efraim Miraite tilkal tede ya clear ang senate direct memutar lang ang seneta direct teka aksyon ikirir wasit tumamala ti roinga marunong mo niya hearing ikirir na roinga direct kiltara may alay sa nga niya turist travelur velaw laadra Czechoslovakia ilniya mlo ramlegeok mlo modu hermos maayos o ayos ba siya minister state direct Mutmuk kremi mamusur Rabli, hindi ara obisra senator Sandra Pirantosi, el nga dile lo que te hablu Rablu Velam, adilo lo hacen la subtitulada Rabli, di yo la tretele la así que tomamos gran el buibe. Ensalada el nga dilo sa hablu Rabli. Kuptara ay siya le Ethics Commission autorizó a vivir por Arogul, el candidate. El tira di rur tra state, ma national government, legal margolta en la senkyo. Lo hacían el liul mormu la financial report. Como wais el mora government, ma Ethics Commission lo hace. El tira lo do milar arad, tira lo do miloid. Ethics Commission agirin mes, el momento en el año ul belao lo hace. Dia kalgirim melawdo dara motor blue malu beng udo del ngarang idila agirim report mo ethics commission go mong ngel wase atigal candidate terus pe angara udo yorur tetia senkyo to tirak ra report ra senkyo ra blue bela tara ko tagay senkyo lemlangari ra blue bela mat to udo tandoy girir reklada tira report donations of nortil report expenses tir Tiablo Bregensenki. Direct el tirak tara ay senania buigel tiatilog dara Guam Daily Post. CBS newspaper kiblem announcer min wasim mo BS simbung al musagar belao musada isir belao makwa masaibat. Getiang ay sa tilog seki del Guam Daily Post. Luasingania at el Michael Oscar Brigul. Adim le tokor omlim Rome madur rabil mo Amara ibile Roma latil, yung mordoriya ilo orbudi, yoter budi. Alaman mo rabla polis, yung galbuy gadim nakatal los other. Di dilul wasegil tokoy le dilul galmas, alamarat tokoy. Dikpan le estela lo dia kodingel wase. Ngam maram le etila aku banggel adam le soal, dingala dila wase. Ngil bada, so baka
otro mga. Kung tara may ay sa TMC mal, mungilang ulo ay sila nga niya imol, real Miss Lindsay M. Timaro. Hanggang amle complete ra FDIC Examination Management School. Marungilang mo doon mo mingin, wasing kam na certified mo sabihin. Yung mga tita tora bang, gen matmok, ngarwol na namin matarole. Congratulations mo na Miss Lindsay M. Timaro Malia, Aurora, abang kay FDIC. Direk Gupta ay sa Vice President ng Republic, Antonio Bells, Tilkia Silverius O. Tele, Gaila Altaim, Chivra, Labor Division, el mono Acting Director, TLBS, el Bureau del Mokra, Olvira Lular Erarap, insayang nga President, a Bureau Loret Renia, Bolore de Bol Acting Director niya Silverius O. Tele, Aurora Labor ma Immigration Rablo Urbela. Direk Gupta ay siya sel Lomidel Quarter el 2016. Isila Ministry of Finance o ay silwa siya karkarngel benar el arrabro Lomidel Quarter. Amlo somos el evitar paciente sem lombrega. Bergula siya karkarngel benar Ran Moriora evitar paciente ra Lomidel Quarter sem lombrega. Direk Gupta ay ya Palau Pacific Resort tamam mo di madaling rakalo o hotel Rablo Urbela materialya a tripertil mo Rablo Urbela mo mesagel tourist site Rablo Urbela mong tosiklo lele o mesagal teletara basyo lang ariya turisting morning mo sa hotel mga kitmo kikira Rablo Urbela ma a promotion Rablo Urbela kikira na turismo gidere kimbrena sulela a PPR na maluminudas at tirang kikira na Urbela. Direk tirak ra atara ay si Maria huy mirotra amlay ramdala post office hanggang klela Arbudul Dolmers. Tirak ra ay si tirogra simbong wasing kalbuy ka arirut lang ramdala amlay mong magtuon na mo ospital di menutilan di ako vila si Manuel Aratel Berlin. Sel tuugil sel ngani sel Podeng do Ralmo Imura ra rinam dalla post office pitar seguit al mismo teringal Arbudul Dolmers. Direk Gupta ay siya gel director alu gel president ra college Patrick Tele o ay sila sa PCC endowment fundraising nangi amlo la bordo gol betela club relara brenga sulira betladra atleta el rangeso el Sikura PCC relara 60,000 amlo del Molincero endowment program la PCC. Direk el tara es el Palau Marine Law amil de miado gerngil was el mother sibra to omin no biba kara adbel belaw tingilun mernola el alta en rala do girel was el mom karakter tirgaladan di tular ng malal tiro ombral was item lengar ay illegally yalo tira kala ang era blue pero direct do tira klatara ay sa blura vela am la mokloa dengue fever mal cloa dengue fever do malil was sel el rakte mga argas hospital maradlo mura ra to ra gurul ma hel ra blue velaw awasi ko mo mes agil trelwan waran mergi na masusiw ikutmok malugin tayal alo tramusoks igel ula alugel argas bakwa deletel dengi amal sabihin mo ko triran mal ito ka artiran ala sabihin masin mo direk do tirak ro si siulais ya ay sira blue saibal o ay silwasya asil turistil mo ela ra blue saibal Abakor dam lani with the dart matru matemil nga tira ati kala adra migel lara bluri re mora saibal mobile close
tourism mora saibal at yun titimol mo ela ramil kita saibal mati MC mo mati trinwas na raul mo si tourism e o mela ramil saibal e mo adra marigel se ya lo leger ni lo ase tourism ramil saibal e nata direct do tirak latarais ya blura masyar amla niya umsu tilo tiya umsu ra mentra marigel el girela heldra rangal imitiril wasi ablura saibal ablura masyar a malnutrition rangal dengan dia kalau mila heldra to tirak ra bandir ma amaklimatir di umil dia arangal ngara masyar aran melolima dia kalau mira abasyo le quería dia kalau mil basyo menro le trir tumo malnutrition ra masyar to tirak ra ais ya quedó gravemente velado tira María Ududir a money management María Ududir choking rak munger malu María Udiswil mo masawa da kletelela di deposita Ududir ra money manager sa bulan tan deposit mong togol adra government velora national government ma state government ma adra ngarba blag mar secretary tir atilog rogul mortialog su telong su balaw min berbelaw tok la belaw omral was gire din mora wi pixel wa mi tege ram su selmon mulbo la ya national government mar adra abrur belaw president también declare belaw disabled with el algo el alzane mo sil sektir ke ditut umlania umraer medala sas asano pastor mora ergu part el va de recognize sektir ka tira el bebir rigit el bitu tabdir ak monte tire direct lo mitra de belaw de petrir el te bebir rigit Maria li tira i morir di bebir tira melom saranich per la si spera aurore la government rit maulua ai che ya me alais e che putra amar lo dia sa mamma me itoria da ai se sem nombre del sande non la mia libre sulla TMC e la io il toribio e wish you a very much holiday in l'anno e me come